Don't move too much, Pastor. Don't move, Gosa. Don't move. Praise the Lord. Telling us to parkour sao. Celia, she's telling us to parkour sao. What's parkour sao?
Erdoğan Partisi'nin liderleri var. Açtık.
Hallelujah. Ia te toto o tātou o tengi. Ama tei nai tātou sau hinga whanenana ni ni tai au. E mea ia o e whai sui o le. Mātua whale. Vese i o tātou i tūmaro. E te sone. Sume whawhengaina. E momoni atu aina ngā whatapa whanenei kai au. I le suafa manmaro o tātou hiki o Yesu Kirisu. Le sua i le sua le tai o tūmaro. Le sua le whomai. Dr. Paul, the Luri. Let us put our hands together and welcome our holy guest. Thank you for joining us this morning as we worship and celebrate and organize our church here in Territory, South Samoan Church of the Nazarene. E mole kuiana ka ofa le nei tai au, le sua le te sone, mai glori South, o tātou maputa le sua le Reverend Mampele, Central, o tātou maputa le tai au, le sua le Reverend Tupia, Masopats. O mamalo o le sone Samoa, la ofa le Maputa le tua, ai mai se au whengawenga le tumaro o tātou mafuta le nei tai au. Whātaro whātu le soafa manmaro o tātou li o Yesu Kirisu. Pa ili o niso e kāresi o tātou mafuta, o le whātaro na wale tasi, le soafa manmaro o tātou li. O mwhaita e mailo se fua, e mesu tu mātua. E are nei whāmon kore whātu. Ma meso whātu e miere nei. Ka tōna le te pōma rei. Le apa onse i le nei tai au. Aureu kua whatalamu. O le whāmoi moe o tau nuku. O le la au reo le soifua. Whāmoi mana whatarope le nei tai au. I mātua le whātu. Le sunga whawhenaina. Le revenue i putau. Mai whanitua i amenda na nofa aro ka sapatu. Mamalu, mereka ada sikit. Yora tunanga faru, mai mama tele sia o mama is. Patalo fatu le nei tai au. Mai so pati mo la to. Tato mo lunga le nei tai au. E ala le nei sauri. O tatu mafuta, mapagio ai. This is malanga mai Samoa, Australia, e wese tono nei atu. Le o tatu poto fatasi le nei tai au. E si le miinga ono le lei o le tua cosa parte me la tobi. Ai o tau ia ta mo poco su mai. Sala mai a. Tu sopo mai. I le nei ta pa inga ma. E ai ta tunu. O to pa ia o to ma. Na lu o tu ia pa ti to sa. O le nei na fa to ki mai na so vai ba. Ai lava pa ia o le tu. Ta to ke pa ia i le nei ta ia. Ase o tātou langi pitari aki na vi inga o letu. Te o tātou whamunuina o letu o sisi letu. A wā, o ia la whamaiti. O ia o tunga tina i le nitaa. Te o tātou ori mapatu tina patasi. Te whamua moe whawha wāwha o pō. A lea, o loko i, o loko a. I le lofa amata mea o letu. O le saunima whaptua i le nitaa. O le a mea i le kare sia. Territory, Samoa, Church of the Nazarene. E fai la Iglesia tumos in the Messiah. And they are so much in the Eu canto a pessoa como eu canto. O Maia, eu canto só para ir dentro do mar, dentro do olharo, dentro do olharo. Oh, come. Let us worship God in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Bibi yasuyo to yayo, balawasuya ilo swap. Yo to fight law ilu, ana mera fight. The pesa to yate, yo to fight the sender yate. Fight law ona wabena bra. Give thanks to the Lord. Call on His name. Make known among the nations what He has done. Sing to Him. Sing praises to Him. Tell of all His wonderful God.
and wonderful word. Yeah. Let us all stand. Tato tutula. Taoni o tapo inga ni tana. Tato tutula. Yo wahai. Ore lava, ore malama na mau. Wo wha malama na mai nai matou ni tana. Ale wha mo moe o tau nuu. Ore la au leo lo soifu. Whaatai o e tatai mai lo lato soifua ma na matou ona. Se o matou panotia whaatasi se nei whaatoi moe. Au se taulanga bibi, au se taulanga whaatai. E whai ai ne nanga, whai taulanga o tangata. E whaamunu ai lo wana le nei. Whai pēr la me kālesi. O lo ta whiari e mana lo ngana pa ia le mea nei. O matou ta tala le nei taia. Whaapa ia na whaawina. Whaamana na whaamanu le nei tāpoi. Ko ia I matou I le mana lo ngana pa ia. As we come to worship and celebrate your goodness, celebrate your victory at the cross. Feel us in your presence, Almighty God. Ono oe no matoli, no matolao, matolao hereditaria. Amen and amen. Let us worship God. Matolio hereditario. Matolao hereditario. Hallelujah. We are going to worship. Hallelujah!
e le titi le inga o rau whita mai le tai asa. Mātou te rotu a wha o fuinga oe i whae tanga, i whae ruru, o le inga. Whawhitai ta mā, o leo wa tino le, whae moe sa tui na atu i atu o le toko. O leo wa mātou poto whatasi, e le ngata, o lau e tale sia, i au ki lani nei. Ai whapena fui a inga sa malano maulai i a tunu i whafu. A se fui o pa ia o le kalesia i tupu mai e. Ta mani i whaida aunga whare tua matausi. Sa o hau. Ai maros se i au lava i na mātou whana. Mātou te whawhitaia lau fiore ka. Whawhitai a ila o whio ni kai au tama. Pei foi o no mātou pe pese, a sura ina o lofa tama. Kua tere rava kuka nu, a i titi upu i mana tama. Tamaro ni kai au, whawhitai tere no lofa. Au wā o le whamoe moe sa la vasi, o le whamoe moe sa tu ina atu, i luma o lau o whio i tutare whaipea. Ai ana le ronga tasi, mai fina ngarupa ia o lau whio. Ai ronga atau no. Ai whawhitai tere tama, o e sa urea le lau lau. Mātou te o mai whatasi ai, se i o mātou lamo atu, e se o mātou uso, lau a pauna. Sunga ia, i putawa la whau, mai whautua. Ia nana. No faro, a você ia ao nome da Alesia. Whawhitai, 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 whawhitai tere tama. Tama, e le liwa rau sika whamau mātou ka naki tai tō tasi. Mātou te whātou ese ia te oia. A wau i mātou kawa o ka matai i a tō toa. Ora mātou wa me tono istisia i rei o mama. E le ai fo isa mātou wa me tono. Ai whawhitai i la wa me tono. Kua wha a me o tono na i mātou. Wha ato tono i e lau whio mātou tanata tama. Mātou tau whātou ni tai au e ane mātou kona. So ina atu whātoa e ki tawa la whau. Ma amanda i o luma i le tai au tama. O whailunga leo na mātou tutu whatasi, ina o mātou o mai whatasi, se i o mātou a mātou whatasi la o i o rumari rei tai awa. Lau whaunga mamana, whauku i lau o pauna, whawhitai tele e mō la sao. E ale ne atina ino lo mātou i ila lora. Mātou te reo i nei atina ino mātou maro. A olo malo o mātou o whaamai kai o mātou rola le a o lau whio. Se ia e susuani i a te lau a whaio i e o la mana o whakatoa. Ta mana o lau sika whia, a o lau whio te sika whia mea lero. I mātou i roto whamanuia i a te lau. Whamanuia fwoi le tare si ta mana. Whawhitai tere o loo i aini ta maa mātou tua. Tina mātua o sina o rātou wau. Ai whawhitai tere o se whaamanu iana i mātou loto. O rātou tausangi whia rau auna mō koe tala. Se ia e whaamanu ia i ai rātou. Whaamanu ia i rono le Kalesia. Te wāre i whaira auna whare tōna tausi a rosi. Se i ora vai whaana tamata. Whaamanu ia i mātou taitai. Mātou whātasi taitai au taitai o le tuparo. Se e nau whaunga mana. Manuia foi suma e pena tusi a Filipo, mauna tio te whai. E sama whawhaurai au whamanuia kai kuno o auna. O i mātou rawa o ngā i a auna. Ao lau whaunga mana whaunga i nai mātou.
hospitality. They are good at many things. And so I just want you to give your best to build this church. Give your best. Because they can't do on their own without your support. And so I pray and ask you that give your talent. You know, the talent that God has given you. Many of you may be good at banks, good at accounts. And so you would become a treasurer where accounts, and many of you good at organizing things, and so you give that talent to the church and organize bigger events. Last one, give your treasure. You know, many people, they think treasure means just the money. No. The Bible says, where your heart is, there your treasure will be. Where your heart is, there your treasure will be. And so your treasure is to support no matter what, to build God's kingdom. Amen. How many of you believe that this is not our church, this is God's church? And we stand on the truth that God has given us, and the rule book that we have is scriptures, the word of God. And so with that, I pray that this church would become a great blessing, not just the Nazarene, but the entire congregation, the community around this area, and let this church become a mighty church where we will reach out many for the kingdom. Amen. So with the authority that God has given me and the church of the Nazarene, who has appointed me as the deacon, I take this privilege and announce in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit, Theatre 2 Solomon Church of the Nazarene is organized in Jesus' name. Now you're free to go and go church, and you will definitely bless. And now you can put your hands together. May the Lord bless you. Let me pray. Yeah, you can sit. You can sit. Let me pray. Mighty God, we thank you. We thank you for your presence this morning. We thank you for the worship team. We thank you for the musicians. We thank you for the staff who are helping behind. And we thank you for the members, God. Above all, Lord, we thank you, Pastor Laffa and Amanda, Lord, and his family. Lord, we thank you for their commitment. We thank you for their faithfulness, Lord. We thank you that they have trusted you, that you're going to use them mightily. And so, Lord, I pray that, Lord, mighty God, that stretch out your righteous right hand and anoint them right now, Father. And fill them with your Spirit, mighty God, so that, Master, they may walk by faith and not by sight and do mighty things to build your kingdom, Lord. Lord, we know that this is your church and nobody can disturb this church. Lord, evil has no power against your church, Lord, because we stand in the name of Jesus. And your word says that when we stand in the name of Jesus, nothing can stand against. And so, Lord, this church may become a great blessing to the community around, Lord. Lord, I also pray that you expand their territories. Lord, I also pray that you provide finances, Lord. I also pray that you give them committed resources, Lord, those who can come and support the ministry. Lord, thank you once again, Lord, for this wonderful time that you have given us to witness. This is your doing. And when you do something, Lord, in your time, it will always be a blessing. And so, Lord, we thank you for that. Lord, especially I pray for our Pastor Alafa and Amanda, Lord. I pray that you bless them. I pray that you keep them safe. I pray that you anoint them, so that, Master, Lord, they may only bring your word to your people. Lord, I pray that you bless their hands, Lord. I pray that you protect them from everything. Lord, be with them. Use them. In Jesus' name, I pray. And everyone said, Amen. 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 Congratulations. God bless you. Sama mau
ai wanata mai. Wanata mai. Mai wanata mai. Lele usotu. Tatu sifa. Ile lofa. Malema de Dio tu. Patano fatu ile usule. Die essence. Tapu. Se for ele suga foi dos países da fundamento. E a moça vinha de Caia. Fia o bisita. Não é lá no fafta. O fafta é uma fafta de carci. E não é bem amado. You are so special. Today. Você alguém não vai fazer não, né? Se alguém não vai pedir nada, já vai tudo fazer. Aí faz o fale que a pessoa faz tudo. Não não vem para que ela faz nada. O bom vai passar. Aí mesmo que a uma afetando de China. Ele oi. Ele ó. Agora é tudo. Permanente e fracassado. A gente vai de fogo de pizza já no programa. Olha, tua nem fala. Nada. Olha, foi o tu tira. E fala no winga. Lona na sua fala. E tua fala. E tua leva. E tua na Faftai eu mago ainda. Faftai mago sematu ainda na te. Ainda na beira tauta. Yona ba ainda es. Eu ainda tá nem feita tu mafuta fatas. Mas é que fono feitos. Ono isso tudo não. Atau sumai, cengari. Itina itu aja. Maka tu ainda tu. Umau rumah di Yesus. Lusu pertama kita. Abis itu dia ainda. Sesuatu. Foi uma fruta da igreja. O bom nome da irmã Fábio. Partai Chiltina, mas se foi a Chiltina e a Nora. O seu filho é uma Austrália, não se fala. O pai está tomando uma vida de igreja. Aí eu não estou. Ma ofu fa ile mufanya letu. Ambaye ni fa ile tanata letu. Ile wa. Ai ba tsaida tu tsa. Uwa fa ile fa ile wa. Ile au mani na na letu. Mo mani Yesu. Ono tu su tsala mai wa. E mo no ni fa. Olhe, carecia de atitude. Safadão mãe, tudo. Mas ele carecia de sujeira. A alma do teu cuidar da matéria ligada. E ele não fala o Binai, isso é for melhor lá no ele leva a matar. E eu trato o vale todo. E eu trato o vale. Olha, tua lá, não ia ver se faz o teu. Eu falo, tá tudo. E nada se alma, nada. O bom vai passar. Vai estar tudo uma vida nisso. E não sei se faz. Ela se ensina de tudo. E pensa que vai e vai fora. Ou não tem nada. Ou deixa na outra. E fala, minha tia, de tudo. E o Paulo está. E fala, minha tia, de tudo.
lo to su mai tsara mai te fai ai ni fa tai ko ni lo le so fa ma lo tra su fa ole su che viso nemo o suana ya wala to ko mai na se su mai tsara fa ke li ko lo ka fa ko le ole ata tsara fa ke to ole susu mai tsara mai au ka su batas Denata tia tayau, eta sua batas, sabendo betapa. Amen. Essa foi a lição de tayau, da seguinte patrão, entra de uma fruta de vitai, on olhos. Amém. Vamos para lá. Ya, todo el hecho de seguir sin sala. Yo, bueno, la fila es sin fastidio. Ahora, cala, yo, calofa, ni hao, konnichiwa, ya, vamos a calofa. Hay, por tanto, un calame o ya la uso que se hace tú. Ok. Kalau dia anak Johnny, mereka berjaya semangat itu cuma yang mafamud. Ya, kalau tu sudah, bila mulai orang itu sedang oleh supaya Johnny failan apa nak yang ya orang sebab dia supaya Johnny esok kita semua ya kita semua dua ya. Ia oleh peserta swing acara cifu, walima kausanga wa. Ia oleh aku sudah tidak ada yang boleh nak, dia boleh bawa dia nak keseluruhan ini. Ia kalau dia itu ia sahur dalam sisilah, kalau dia itu ia bantu dia orang ini. Jadi, God is good all the time. God is good. Move la cabane, tolong kaya desa, egalisir